Kimanyisio cha KMTC matu ya ta kauntini ya Masako na kila kithi tukikwamite kwa ivinda iasa kikwatiwa kuvingwa kwi matuki 18 mwei wa katatu mwaka uu waumbolwa ni ofisa ula ungamie maundu ma kimanisio cia KMTC Ronald Wasike itina wake kuthokea kimanisio ki kukunikila maundu ma vata alame kuendeka ni kana chambisie na vala waweta amanyiwa meitha mayoswa kwisila muvea wa kusits mumbunge wa Yata Robert Ngui Basil nake ni waweta kana kimanisio ki takithi tukikwamite ni kwa kiwu mwaki wa stima na miako imwe kwitha inaina kana inai mbanange kuna vala wenda ofisi wake na ula wa serikali ya kaunti ya Masako kukwatiani ya kwa ile muvango vate kulicha uteti. Beni Musau na Elivote. Kimanyisio ki na kila kithitwe kikwamite kwa ivinda onetina wachokothela kikwatiwa kuvingwa kwi matuku 18 mwini uyu twathi ni kwiana na ofisa ula ungamie maundu ma imanyisio cia KMTC va Kenya Ronald Wasike ainena na andiki ma mauvoti na kuthokea kimanyisio ki kana kukunikila maundu ma vata alame kuendekanika na kimanyisio ki kivikie na kwambisia. The campus KMTC offers 18 has 18 departments and 95 courses. So, or 99 courses. So, the campus can admit as many students as possible based on the available infrastructure. So, as we expand the infrastructure in terms of classrooms, then it can receive more and more courses. Mumbunge wa Yata Robert Ngui Basil eweta kimanyisio ki takina kwamite ni kwa maundu ma vata takiwu mwaki wa stima vuma na miako imwe kwitha ina imianangiku vala wenda ofisi wake na ula wa serikali ya kaunti hivi kiena ukwatiania ni kana kwa ilia muvango uyu wate kulicha uteti. Skulu wa mia kwa mganondo bainaye kiwu na kingi tuinaye na stima na beno baina nindi ya kurekebishwa kwa kwa langi asili ni kusogwe kundene taki huu na miomo ya choo na ibarangi kunile ndapo bendo ito unena mabundi ni mamini uyosu wanangi maende na uminyao ya mweso na kuthesya kuhuni kutheiwe. Basil ni wamienda serikali ya kaunti kuikithia ya waitanda wamana kumandika alimu na mashini cia x-ray aiweta uyoloti ele yuta wa serikali ya kaunti. Nikilatu kwenda muno ni courses ya clinical medicine na nursing na courses hizi za kuambia county government matatwakie itanda kana makawa itanda maana ile iniva mazioke matuye machines ya x-ray na mazioke matunenge alimu nondu munene academy registrar azi onakula kunge county lainge county yego nenga na matakitali na langi mayandi kwa ni ubisi wa KMTC kuuni we wailo kwa kunonela na ngwata niyo ya county na national government kunge wayando kuona siasa angemeaze zwi mheshimiwa Bazili ndai kaki mheshimiwa Bazili ndena ki onange mete mathangu mataito ela kwina mbumbano yenda kwazia kila kiboni mundu kunena kila chainite na ibo wewe academy registrar asia weta academy registrar no kwete siana matuko 18 mwa yutu endete vilingi wa Mavomo Tongo TV kuma va kauntini ya Masako nyeni tawa Ben Musau.